Mama dia. Bene, Michael. Kali pambe omo. Kali pambe omo. Pambe omo. Pambe omo usaba kwe. Kali pambe omo. Kali pambe omo. Pambe omo. Pambe omo usaba kwe. Ní pàǹgbẹ ọmọ ò sábà pẹ́ pàǹgbẹ ọmọ ò sábà pẹ́.
Try. Numo kakadan eti kekle no esho noniji enyu ni baya shike kekle presolemo abiruna esho shenu ni baya wo kenya kwa mi na yo ne bana ke kawo ke numo kakadan alo ni kakadan bana ke mi na yo ko beke wa Hello. Biane ya wajano ye ba na be ya kentle no o anwa chi ayoko achete osabu jalo ibema Japan la ola nana ko to bo wo be la de wo ye ko doni ta o fe ka mi na ta abashi
Obiane Chopin Kenya Sakubuena. Biane si ni eke Sakumo Ulomo Ayate Nundo Ajie Community Sakumo Ulomo. Kantan Kanibuafo. Chopin gente, Chopin. La Momola. La ke loko yabuni. Eba manko no. Jaboni efe. Kantan Kanibuafo. Ni takadan. Nume ya mobioni ni jitawo no. Nume ya mobioni ni seven. La pahulo mo. Eke atawe no. Chopin. Kantan Kanibuafo. Nume nje ya basiani. Aje ya bladiani. Kantan Kanibuafo. Nume ya mobioni. Nume ya mobioni. Kantan Kanibuafo. Alaji, ke esane ke family chairman ko chairman esane ya chwa bank chairman mi le bo machima bank chairman abambie ka me nuko ameka me nuko machima bank chairman mambie ka me nuko amenuko chairman Chairman, Mambi Gado Nuko, that's an event. Chairman, that's a local. Nagan Chairman. Kantan Kanibuafo. Nino ya Mogoli. Chopin. Actually, Abladiami. Chopin, Abladiami. Alaji Salim. Ni kakada afine to na to ete ene so to kokra afine jason to elo na bi afine la Chopin dente afine la Chopin Kantan Kanibuafo Kantan Kanibuafo ni kakada Kantan Kanibuafo Kantan Kanibuafo. Ni takadan fefe.
Bia ni esha wula maano. Esha wula maano. Nulo anete abi. Kulo na yomo wula mo. Eba jo. Anewe. Nulo anete abi. Na yomo wula mo. Ito icho. Ke awo bi mensan. Anewe. Nulo anete abi. Na yomo wula mo. Echopa iketo icho. Awo bi mensan. Ke awo ye kokome. Nulo anete abi. Anewe. Achopa. Anewe. Numu anete abe. Echopa kenya sakumwena keji ishe sakumwena meneke chopa amebalebe koni eke sakume ulomo ayape niji negleba chopa niji numo aje komiete anewe na yeme ulomo numo anete abi Biani alebe eke numo aje komiete yape sakume ulomo Numo anete abe eke sakume ulomo eya pe ekwe sekemba anewe awo bi mensa chopa ya blade ami ke eyefeo ebe mankumankuno Alhaji Salim bani kusuya yale mini oyo ke mo ye ebe mankumankuno jaboni la mola onna ye mankumanku jaboni anawe ochopan to office egbejike Yes, and again, get the mini chairman go. Oh,
nuno anete agbe ke ikpachoe ibana agbe anewe wo wulome ni yobie ni yo wo la ne nuno ya moboni the 7th la kwa wulomo nuno ofe sma the 7th akutia wulomo nuno abentia tete the 2nd kolo wulomo nuno sowa obene shikache osabu wulomo nuno aje ko ofe osabu wulomo nuno anete abe na yomo wulomo nuno anan lomote blamo na wulomo nuno chawe ochume nyongbo cha wulomo nuno aje komiete sakumo wulomo meju wulomo ni yobie njila wulomo ni mena ke chuo kusune emi eshe la manka alono eswaya ines ni obeda da the 4th la manka alo ebe ba chopan eshe ni obeda ya da no la mancalo eswala ines ni obeda da the 4th la mancalo chopan chopan kawo kwa jomi e ga sanwa ya wonyin ni wa fi okome lele e ga wa ya wonyin ni wa fi okome a chopan ya bladi ami ni obeda da o la mancalo a chopan ya bladi ami ejo ni eke sakumo wulomo ayape nuno aje komiete ayayin sun ayayin ke ko me femo 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 wokwe ejo ni ejo wokwe eshisinu mo achokwa ya bladi ami won yawo yin boni eye yin ke ko me femo woku wose boni eye yin ni obeda dai chokwa la mankalo eke nubu aje komiete ya pe sakumo wulomo ni obeda dai la mankalo chokwa eke sakumo wulomo ya pe ekwese kemba eke won yawo yin ke ko me femo won yawo yin ke ko me femo boni e ku wo se don won yawo yin ni obeda dai la mankalo eke won yawo yin kafoi woku wo se ke e ko me femo won yawo yin kafoi woku wo se ke ko me femo awa ya gate won yawo yin ni obeda da o la mankalo
Kẹ́ wọ́n ya wọ́n yìn. Wọ́n ya wọ́n yìn. Wọ́n ya wọ́n yìn. Wọ́n ya wọ́n yìn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yẹ yìn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yẹ yìn kẹfọ́ yìí. Akúwùsẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yẹ yìn kẹfọ́ yìí. Akúwùsẹ̀. Lóbi dáadáa kẹ ìpàṣímọ́ ìbànàgbé ètòkàn àjùgbà. Ètòkàn àjùgbà. Ẹ̀ṣẹ̀ Israeli Highness ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ before Lashikite ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀nà. Eke nuno lomote yajo brahma na awulomo. Ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ ní di ètò ẹ̀nà Lashikite ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ káwọ́ yà wọ́n yìn ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ káwọ́ yà wọ́n yìn ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ káwọ́ yà wọ́n yìn wọ́n yà wọ́n yìn wọ́n bú wa níbi àná níbi ilé ẹgbẹ́ wọ́n bú àná níbi ilé ẹgbẹ́ wọ́n bú àná wọ́n yà wọ́n yìn wọ́n yà wọ́n yìn. Nuno lomote ana brahma na awulomo ke nyininu sani ajete ame chopa ya wanya wayin níbi ilé gba fe wo buana níbi ilé gba fe wo buana ajo ya bladi ami ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ Lashikite ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ echokwa ya bladi ami wọn ya wọnyi wọn níbi ilé gbẹ̀fẹ́ yẹbọn yẹ ìsákẹ́ wọ́n bú àná níwọ̀ ya wọnyi wọn níbi ilé gbẹ̀bọn yẹ wọ́n bú àfẹ́ nà níwọ̀ ya wọnyi. Ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ dìfọ̀ Lashikite Nuno lomote ana ke nyaminu sami ajete ame chokpa kani na sakumo ulomo nuno Ajẹ́kọ̀ọ́miete chokpa ajo ya bladi ami wa níbi ilé gba bani afe wa buana ni wa fe kome ni bani aye yin wa bu awon níbi afe na ni wa fe kome ni wa kakpa ma to bani wo otini wa kayo afiye ke bile ke ha mo fe mo shishitono ke ha manpe eke sakumo ulomo ya pe nuno Ajẹ́kọ̀ọ́miete ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ eke sakumo ulomo ebena ekwe sekemba ní ẹnu nẹ́sà kẹ́sàn ní kẹ́kẹ́ mí chairman kọ́ láàmúmọ́là kò sí ní ẹgbẹ́ eko japan di ẹ̀fẹ́ ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ Lashikite ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ the fourth Lashikite echokpa kẹ́ wọ́n níbi ilé gbẹ̀fẹ́ wọ́n bú àná ní wọ́n fi okòmọ́ wọ́n kẹ́kẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ̀ wọ́n bú àwọn níbi ìfẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ náà ní wọ́n fi okòmọ́ wọ́n kẹ́kẹ́ bọ́ọ̀lù ẹ̀ tó mà ṣe. ní Ajẹ́kọ̀ọ́fẹ́ ekwe sekemba echokwa Alhaji tó na nínú ìyá náà tẹ́ àtọ́ka ní jìnlẹ̀.
Ni Ajay Kofe. Ni Ajay Kofe. Ni Ajay Kofe ni ji ejeno. La shikite. Chopan. Achoya Bladiami. Achoya Bladiami. Eke wa ni bi ni egbe yabani efe wo buana. Ni wa fe ko me ni wa kata na. Ni wa kata bani e. Wọ́n yá wọ́n yìn wọ́n yá wọ́n yìn wọ́n yá wọ́n yìn. Núbọ̀ nani àmọ́ ní ìyàwó lomi núbọ̀ nani ìyàwó lomi àmọ́ ní ìyàwó lomi núbọ̀ nani. Tó ní ọ̀nà ní ìyàwó fẹ́ núbọ̀ chokpa àgẹ̀mí jìrẹ̀. Ní Ajay Chopan ní Ajay Kofe the fourth la shikite ní Ajay ke ekpacho ibanagbe. Ake kenke Pasolemo Egbina Abasa Ekoni Akenomiji Enyono Achano. Beni Asaye were other traditional office holders. Massimo Nimachi Ameta Ehanye. Ni Kefe Ojeto the fifth la Agbanfuache. Ni Gogo Bonante the third la Wolache. Ni Anang Ajete la Amlakuache. Ni Male Osokolo the fifth la Shipi. Ni Okotisha Aguminte Manche. Asafuache Kwami Boa the third. Senior Asafuache. Jamole Ananfio Ata Njila Panwayo. Ni wayo ne ni kwe Olai Amashid third asme Paramount Chief eyebie ake eshebie efita wonye mekrana bia ya mekwenshi wo eyebie wo sponsors can 2025 la Omowo celebration la Dade Kotopon Municipal Assembly Ladma MP can la Dade Kotopon constituency La Palm Royal Beach Hotel, Ghana Airports Company, Imperial General Assurance, Ghana Civil Aviation Authority, the Omni Group, CFAO Ghana, Ghana Free Zones Authority, Eastgate Capital, Aviation Social Center, Bethel Logistics, Labadi Beach Hotel, Starbite, Forms Capital, Front and Back Accra, Papapi Rentals, Gold Coast Developers, Deftraco Limited, Care were media partners, Scripts, Radstream, Omashi TV, Latemu FM, Power FM, Manfen TV, Graphic Online, Obenu FM, Ghana Broadcasting Corporation, ke Obenu TV. Was sponsor say Massimo Koni Matimi Eko La Dade Kotopon Municipal Assembly Ladma. MP ke La Dade Kotopon constituency. La Palm Royal Beach Hotel, Ghana Airports Company, Imperial General Assurance, Ghana Civil Aviation Authority, Omni Group, CFAO, Ghana Free Zones Authority, Eastgate Capital, Bethel Logistics, Aviation Social Center,
Labadi Beach Hotel, Starbite, Forms Capital, Front and Back, Papa P Rentals, Golden Coast Developers, Deftraco Limited, Ameji was sponsors. Onupa ini yo deze no Massimo Kuni nke ame achonye. Wonye the mayor of La, the municipal chief executive, La Dadekotopon Municipal Assembly, Honorable Alfredos ni Anyetei. Agbene mina ake Honorable Sylvester Mensah Ebasheshebie, Lady Chief Executive Ghana Exim Bank. Eyebie. Agbene ACP Priscilla Bimpong, Cantonment Divisional Commander, Superintendent Maxwell Sapon, Crime Officer, Cantonment Division, Nana Ofer Ajeman II, Akwamuini of Otubrohum for Greater Accra. Ni Otudin Otubrohum Benkumini, Reverend Isaac Kone, La Local Council of Churches. Ni Gamundi First, La Dadekotopon Muslim Council. Sheikh Later Mensah, La Dadekotopon Chief Imam. Dr. Napoleon Kote, Nikwe Olai Family, Asme Joshi. Lydia na Lamle Kote, Lantejawe. Ni Lante Lamte, Lantejawe. Nana Dobua the second, Akwamuini of Otubrohum, Greater Accra. Na Densua Afrakuma Jentuaima of Otubrohum. Nana Edu Chumwa Tufoini of Otubrohum, Greater Accra. Reverend Sami Anum, La Local Council of Churches, Chairman. ASP Samuel Obiri, La District 2IC. Reverend George Chakle, District Minister, Presbyterian Church of Ghana, La. Reverend Mrs. Grace Patience Odole Anan, Minister in Charge, Freddy's Congregation, Presby. Catechist Mrs. Naomi Odampton, Catechist, Presbyterian Church of Ghana, La. Catechist Emmanuel Ofolikwe, Catechist, Presbyterian Church of Ghana, La. Reverend Letitia Adekote, La Local Council of Churches. Deaconess Emilia Quarte, La Local Council of Churches. Reverend Canon Andrew Tobo, Accra Reach Church. Wanye Wamami Alice Anum, former national athlete from 1970. Ninkanye yuane Nime ya mebroni di 7 la pawulomo eba domo jilan ke akpa solemo noniji enyono. Keji agbekusu na dignity skoko me ni yo bie wo ba cha me fe ehanye.
Amintone pasole moniji enyono woyo abaya shiten dani ake kenken pasole ake lebi pasole mo baba na agbe.
Be amone masalo woni ji enyono jinoni aya amone be amla kuye be amenkwa wodubo ahi enigbani ake womihe mamo ke ehi palala ni yohi amone be numo yomobeni niji pao la paulo mo be eyodin kembote wako emi amone eyojo ebote wako emi amone koni pabi ayawo pabi wo shira no keke ne kuise ko koni eba pawe ne ba joy e ka gone iba chupa. Alhaji kí ẹ̀ṣẹ̀ nìkan bí ẹ chairman ní ti honourable Josh Committee kẹ́sì ẹ̀mí lè kọ́ ọ́. Lala náà làkẹ́ tàbí ẹ̀ yàwọ̀ èèbà ṣe é ṣàkóso. Nítorí àkẹ́ làpá wúlọ̀ mọ̀ ètò ìwọ́kọ̀ ẹ̀mí ní ti èèyàn lòdì lala náà la tàbí ètò ìyàwọ̀ ṣe é ṣàkóso. Tàbí ẹ̀ yàwọ̀ èkó ẹsẹ̀ ẹ̀bà ṣe é bá ṣàkóso yẹ ṣí àmì.
anu mensa betena ke anu efomowa ewo nanu fomowa meni amenyegbe anu betena megba ni anu amegehwe kula o nubo kwanye anu ba anu fo anu aga betena fomo anya fo anu edon ewo nyanu mensa mini wa mfomo efe di ne ke mina get mo me before ke I meditate asoli mini ya no ti bibi na kani ke isere ke kusono ni me ni batras na efe ke jelebie afi musumini asoli ya ha pabi ni ji lakpa wulo mo ni enye eya woko emi siete ni esoli pan siete lo ni me tras fe ayeko ni apote tumi asoli nyon lebi ne denje na ti ne asoli lolo bona fe ni krenkren no ni ji lebi pasoli mo enye ya no jogba lo amefe na mefe dio na agba asa ne asoli aha lakpa wulo mo bona fe ni enye ya woko emi siete ne ba ye no sa agbene dani ni me ba ya na me akon ablemi ni wo ni me na ta chi din ne asoli bona fe pasoli mo krenkren nji lebi no enye eba no jogba ndi enche no o na ake afi din asoli yo alaji oyiba don ewo be kusuwe na achuwon be ncho ake achuni ye mumomi ke lomi fe agbene komi ami bi le hun yemi ni amenwa ni kusuwe fe ayo omanye kusuwe ya no lo pasole mo niji enyono ahiemi ninka nye yuo ne Honorable Sylvester Mensah, former MP Keala ke Chief Executive ke Ghana Exim Bank eke anga ni mefe eke efo ishla okoni eba efo ishla no ni eba actually ndokoi wo ke ekpa yi mefai ni mefa ke efo ishla no eba ni wa yuo ne
Numo ya mobeni ete wako emi achukusuwe ekwese eba. Nani ji enyono. Babi ete wako emi ete eyawo. Shini ete wo enye wo aja ke eshi ebi yese wesani ekwese neba ewo ekwese eba. Esani eba kwa ebi ewo ekwese eba kwa ebi. Media lo ba panye fa ke fe nyega chi an screen ehin image yen kwe no ni ya no screen no ka te jo mi gbe e wo nya ba se fi media bi e nyeka camera a shi an screen ehin mi na ke chuo kusune ni ji la pa kolo ke akotia ejimi ni ame afi efa ni ja afi pe na ajo amepe na ke chuo ne ke kusune o da afi pe na ajo amepe kusune a chuo ame na ka me soli opane
no you ne no me yamoboni niji pawono no me yamoboni the 7 ejo ekenkren jo e solipan eta no niji enyo egbina no niji enyo no egbina nike wokwe lala ni amlaku ela aken chosewo kenya ba ko kenkren no ala lala ni chon ake bo obrayin ko obraye titi obrayin keji tafra che yoko ye ni ofeko ni alo cheme ya chuku ekusu ya bo esa no ba ate alo ba che ashilo eja ke mejino ni achon ke oyata boko nga ya alo yoko ni achuku ni abu eye to gbalamo yehi to gbalamo yehi agbene nana ala ego lo chon ake woje ni oba woke edimba ni esani ko cha mokonga efe ke ko fe ko lo ni le ndu achele ko cha mokonga le won efe fitai o ka cha mokonga o ba gbo nakan o ba gbo e wo ka cha mokonga no gbo yo ben wajano yengbe amenona nenu mesa ke fi mini chairman ko wajano ye nuwo yo awo ajele taywa jobu jano yo jemoti oko yemo obe woso jano yo obe woso jano yo owoso jano yo obe ichi akoko oko kolo jano yo na jagbele abe na yomo jano yo kena ayoko ajete osabu jano yo na ayoko ajete osabu jano yo wo la pawulomo numo ye mo go ni the 7 e ajaje ko ni eba chopan ni ka ni na sakumo wulomo liji numo aje komiete beni ni kakadan jajo ni ibaba ena no bi ni yobie masmo machi ameta ehanye Apostle Dr. Vincent Ado leji former Laya president agbene asafo anye na akai nuwa yuane ni kakadan ebadomojalan ahwe ni me achemi bona fe ni
enye keba chukwa jubang eke ata ya ajo niji la pawoyo eke yemole anafio ata niji la pawoyo eke le chukwa nubo mani Tantan kalibuafo ni kakadan nubo mani tantan kalibuafo yako nubo mani ni kakadan tantan kalibuafo yako kwakumo ako Wakumo ako katamanso bema ni kakadan atefo ago katamanso bema numu ayegbe efi o to pa ke ni jire ebu afin na wo fe mo akela me egbe na eya make sakumo wulo mo aya pe le to pa nji eyan te na nu be pa le to ten enani yewolomi enani kata manso bema yako Tantan kalibuafo kwakumo ako kata manso bema yako ni kakadan tantan kalibuafo ni kakadan eke sakumo ulomo eyape epose iba kwakumo ako kata manso bema kwakumo aku atefo akon katamanso bema ni kakadan tantan kalibuafo kwakumo aku nubo chokwa mawelo tantan kalibuafo kwakumo ako katamanso bema atefo ako yako nyani mesa kiasha ndekabia mini chama ko Tantan kalibuafo ni kakadan kwakumo aku
Atefu ako. Kwakumu aku. Kanta maso bema. Ni kakadan. Pabimu aku. Yaku. 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 Yaku yo. Yaku yo. Kanta kanibu afu. Alagodo. Kanta kanibu afu. Kanta kanibu afu. Kwakumu aku. Kata manso bema. Ni kagade alagodo. Ni kagade kwa jua banabe. Biane eshe numo anete abeno anewe na yomo ulomo eba chopan eke eto yicho nuwa yo ne wo homecoming float nuwa fe afine nijilole nitamo wo ana homanye na oboshi duamunu yadu the first legimoni a sponsor nekeni chumone woke eyiru adon ye wote ye bie Yote yebie. Anewe. Nuno anete abe. Na yo no ulomo. Chopan. Ke to richo. Ke nyeme koko me. Ke owo awaye. Ejo ni ke sakumo ulomo ayape. Nuno aje community. Anewe. Achopan ya abladiani. Achopan ya abladiani. La momola. Lela kanoko ya boni. Anewe. Nuno anetiabe. Yaneke nuno aje komete ayape sakumo ulomo. Achopan ya bladiani. Nyandu mesa anu akagbetene efomowa. Mo fe mo ke lele. Nibi ya no. Ko se mesa no no di bado. Anewe. Numa neti abe ke sakuwo ulomo yape. Ekwese eba. Chopan ya bladiani. Nyeminu Jeff, Chiobenkemi, yebiene, Chiobenkemi. Ewa mini ji neni ya no biane. Ni media bie amebejano to ete ona leten. Yo. Anewe. Nuno anetiabe. Yo, it's like a minute to Moboni was sure media be able modern job. Esha me fio ameye mlai ni woke ha menu. Titri chi esha fio amemi amehie. Ni bi ani woke ame ameye fe no ame hawo joba ni woke moshi. Chi na kan no nwe maka ke
wo kpangbra lo ni ji asafo acheme ni wo che ni numo kwami bo alo asafo ache kwambo ni amehie amebomode njogban kaje ni wo je afile egbejere to ehie afine ametuni eni eso wo fe wo hie wo ka amefe amayeko masu ma yero ko ebie ne ni mambi ko na me na keshi planning committee bi amewula ame jogba nyame nu Jeff planning committee nye samu afine e start eku ibanye chon alo ani moko damonye se alo na mowula nyi kenkwe alaji atale na ewone ninkwe bibi no ninkwe wo chama ni kakalo denche atale na ewo mo fe mo ba na keshi planning committee afine efe sort ko to bo ni wo fi o shijeni ekole wo ho mama alonoko wo denche wanyawo papa denche honorable eba shako biamo honorable Rita na odele sowa ni leji wo na dolo ya mlawo pe he ni le no eji deputy minister ke local governments chieftaincy and religious affairs agbene sanitation gbe yi leji moni ewula planning committee agbene wo ke eyiwado ni na ocheje ofamota lehu amonemi wa meyenyo wo ke ameyiwado wo selemoji wa safie na kanu menkokome baba wawo koni wa ya fefel ke boni efene e wonye mbibi boni etelene yo ni adoko oyi adon ni wo yo ne ni obeda da di fort la mankalo eba chopan bi aneka ekomefe mo ke manpe ekomefe mo ke manpe ni obeda da di fort la mankalo chopan ekani na sakumo wulomo eka ekomefe mo ke manpe ke boni awo fe ekome ni wa ya wonyin boni awo fe ekome ni wa ya wonyin ni obeda da o nubo mawolo ke ekomefe mo keno ya aboni ekomefe mo keno ya aboni ni o kepa ma ni obeda da o ni obeda da o la mankalo ana amanche ni obeda da o e ka ko me fe mo ke manpe ni beni ayayin na le ni obeda da o numo mawolo ni ani mesa kefi chama mi de ko numu eche ka ko mefe mo ke aboni ni bani ayehin ekomefe mo ke manpe ni bani ayehin ni obeda da o la mankalo ana amanche ni obeda da o ni wamani
nubo ngani nalu mesa tona nubo ni mate ana ofo manche nubo chokwa jogba ndenje nubo ngani nubo ngani ni obada dao ni obada dai before la mankralo eke ejo ibana agbe nubo ngani nyanu mesa ni obada dai jo eto na leten Emani ndenje ye ejo emi ke okwe kwase ami eto ake boni efe wo fe kome ni o ke pema ni wonye wo yawo yin wo ke man pe ke ekome fe mo ke bule ke amo fe mo beni aje ko 34 la fe sikiteni eso ni ma chini be an efe klalo ko de cho pan ni jiyan ese ni aje ko fe no la sikite ni aje ko 34 la sikite ese no ni aje ko fe eke ni bi ni egbe question afen wo bu afen na ni wo fe ko me wo ni bi ni egbe question afen wo bu afen na ni wo fe ko me akebo ne bi ni aje ko fe la sikite eke ni mo lo mote anan biamo na wulo mo ke nyeminu sami ajete won pa fa kamara ne nyeji TV yin ni me nkwa na ni ya no ya TV no ni aje ko fe la sikite ni mo wana na fo ni mo ngani ni aje ko fe o la sikite ni mo ngani ke ni bi ne gba sha fe wo bu afe na ni o ka pewo yi aka bon de bi ni wa ya wo yin ni aje ko fe o la fe sikite alaji mini se ma ba ke ni aje ko fe o la sikite e chokwa e kaninya sakulo wulomo e ke jabuju anolo ni aje ko fe o la sikite ni mo ngani ni aje ko fe o
Million money. Million money. Million money. Million money. La Chiquitel. Ni aje kofe. Ni je geno la Chiquitel. Chopin. 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 Ni ekawa ni mi le egba shafe wo bu afe na. Ni o ka fe ko mi aka bon de bi. Ni o nya o ka pe mo. Ni wo ya wo yin. Ni wo ya wo yin. Ni aje kofe. Chopin. Ni aje kofe o. Ni aje kofe o. Nani mesa ke family chairman ko omo wa no 2025 pasolemo nani mesa no ni ano to na le tan ebe mango no ebe mango jaboni la mo bola bana ko wo da la gbe bọ́mí ẹni ètò ọ̀wọ̀ sọ́ọ̀tù kò yẹ̀gàdàgbẹ̀ fẹ́ kéènì númọ̀ ìgbàni númọ̀ ìṣí àgbàdì ni númọ̀ ìkàdé ni ní àjẹkọ̀ ọ̀fẹ́ o nínú ìgbàni ìkẹwàá níbi ní ẹgbẹ́ aṣọ afẹ́ wọ́n bú afẹ́ náà ní ọ̀fẹ́ okò nínú ẹ̀kẹ́tẹ̀ mẹ́ akẹ́bọ̀n nẹ̀bí achọkwa ya bladi ami. Achọkwa ya bladi ami. Ní àjẹkọ̀ ọ̀fẹ́ o, nínú ẹ̀mọ̀ni, nínú ẹ̀wà náà ẹ̀fẹ́ o. Ẹgẹ́ nínú lòmọ̀tẹ́ anan, blámọ̀ náà wúlọ̀mọ̀, kanyeminu sami ajete. Ní àjẹkọ̀ ọ̀fẹ́ di 4th la Chiquitel eke ejo ebanagbe. Eni ashe pasolemo niji enyono agbena ni kakadan ete eya jaje koni ebano niji eteno beni ese ile baba oba sumo koni onupa ekume ni yobie na meba mba ye ni tumo yodase woke ame atwonye niji ena no bi ni yobie wo nye ye bi ene ni tọgbọ obodo ampao the 6th imperial sem manche agbene nana ima awodede efijiansa awuntan the 2nd achiase noya manye na ade mankobia anunyam the 1st akolu manye agbene was sponsor say wo na oshedu granaki the 1st niji abafu no ya manye ye mene gbejan no to ne na eke first aid kit eba koni ke ale no ni loko ya ba ni anye adamono ni akewa mo ni di first aid kit eke ba sponsor omowo bonafe ke ale no na emergency ko e na anye akewa mo
Beni ni kakadan se ni ibaba woba sumoko ni wo sponsor se watching ameta eko Lada de Kotopon Municipal Assembly Ladma MP kan Lada de Kotopon constituency MTN La Palm Royal Beach Hotel Ghana Airports Company Imperial General Assurance Ghana Civil Aviation Authority The Only Group CFAO Ghana Free Zones Authority East Gate Capital Aviation Social Center Bethel Logistics Labadi Beach Hotel Star Bite Farms Capital Front and Back Accra The Gold Coast Restaurant Papa P Rentals Gold Coast Developers Deftraco Limited EDDT East Dadekotopon Development Trust Kagbene wo ana omanye na oboshi duamunu yedu the first ana omanye efita was sponsor sai ke na Oshedu Granaki the first Abafum no ya amanye amefita was sponsor sai Agbene were media partners. One year scripts, Rad Stream, Graphic Online, Omashi TV, Latanu FM 96.1, Power FM 97.9, Obonu FM 96.5, GBC, Obonu TV, Kemanfe Television, Ninkanya UNA, Ninkakadan FA Kralo, Eba Nieba Solipa Niji Eteno. Wasolipa, Osaba Koboni, Wasoliopa, Shekeno Ayane.
Try. Facebook phone number you go. I like this one. Follow me. Alright, follow me. I'm taking you as
New Year, the Eagle has landed. Dr. Daniel Macaulay, Chairman, Kiam Magdan Group of Companies. Eba Sheshie Dr. Daniel Macaulay, Chairman, Kiam Magdan Group of Companies. Eba Sheshie the Eagle has landed. Nika kada sole paninji eteno e abote wakwemi kone achukusu ya jamekeke ekwese eba eshofi eba she wakwemi eba abote wakwemi echencho pasolimo ninji lebino echencho ebaba na agbe eke where what if you ke atwa ngbeji enyo ke fape wo baba solimo ninji enyo no pasolimo ninji enyo ninji shwane no biane ninka kadan ete kenklen no ete no ninji enyo biane no ni wo yemi ete no keji eje ba agbene keji abashwane no nuneke gbẹ̀gbọ̀n ẹ̀hán máa ń bí ìkókò mi ní tó à ń bá tó pín ẹ̀kọ́ kó náà mi bá tó agbẹ̀nẹ̀ ṣé ní bí ẹni wọ́n máa jẹ́ àchẹ́mẹ́yìn kẹwọ́ kùsùn fẹ́ lọ ẹ̀ àmì kùsùn àtúwọ̀n.
Ninka kadang ete wako emi. Ekwese eba. Pabia ete na agbe. Ekwese kemba. Wabata moji ake. Omanje song ikeba.
Ni takada kuseiba. No bibi ni otutu ehwewu emi no gehe. No ni otutu ehwewu ejaga owo ba aka oke mbala akwa. La akwa ehwewu. No otutu no ke ba ro pa kala akwa. Ya no efefulu. No otutu ehwewu. Ebe mango no jaboni. Alokodio Ochilode. Bonjour, atelier. Ke ose ashino here o ba pay. Iko achemoko nga oye ni mo wo na ba wo. Akekeji ochemoko nga awo nyomo ye. Ewo blind ye. Ya achemoko nga awo nyomo ye. O ba gbo keji o ya achemoko nga.
Tabi ete wako emi eba eko manye song eba eko manye song eba leba ne ewula manga kemba ache mongai ko ache monga obagbo woni eshewori ejake ekwe eba ke omanye o eko omanye mba babi ko omanye mba eba ma woni eshewori wonjo ko omanye woni eshewori wonjo ko omanye woni eshawode won joko amane 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 na ya baba manyo ya baba eko mefe mo baba manpe baba nyemi ale nyemi no fe kome Alhaji Salim Chibibi woni eshawode won joko amane bili ani enye kakete woko emi ne ko se ba bela no ne ko se ba ne be umanye woni eshawode Okay. Nyeminu Jeff, wo otini woke yo wo afie woke buleke amofe mu shishito no ke amanpe mini osusu oye ne kan chone yo nyeminu bibi oyiwado kenklen machine kon oke Alhaji Salim akenye bomoden nye kudo lampado
kebashi heni wakashe biane heni boni oyue lelen da afie laman ni majacheme nyenye ko oti krede ko kefo amehie ke ha afie lie ni nakan oti anonwe ahiomi akachuni ye afi muwe femi dani afi kokro bani na wo afi ne temoboni oyue otini ka cheme ke ma fe hieji bule ke ha mo femu shishitono ke ha manpe brofo e ba ke respect for all the foundation for a stronger society bule ke ha mo femu shishitono ke ha manpe ni wayu ne e fetemo bule inheta ye wasate ake lame ake gamen no heje ni chemen eko neke otine ake sani mo femo ke bule ahenyemi mo femo abomode akeshi ye woni femo femi e bule ba kashi onupa ba bu gbeke ni gbeke hun ke bule ba onupa boni afe ni wonye wope wo ma wo mashi no heje wo mbe mo femo ake ye afiyeli na mi e mo femo akoneke otine ni ekechuni kashi wo ba she wo se afiye wakafo wahi akeshi afine miye abana chake mo shotoko ye wala man ke wogame atei ene jinofio ni manyama ye oti ni cheme eko afine ke ha afiyelie yo nyini Jeff Olwadon bi ani woje ano ye anjo ni amekegbe amenuchumona niani mensa ake woni esewode ni won joke omanie kedi woje ano ye shi amepa ameta miniji kusin koko me ni ba anye se dani lakpan ba pe yo e ka me do ameta kata ma so brama e baba shi ba chopa na agbe no ke chota ba agbe ne be lakpan ba pe yo ko ni wo fe wo fu awo yi ni wo jo awo yi wo awo yi afi o afi ni wo chencho kata ma so brama de je baba jira eja ke osai e ba ko boni asolo pa ha no osai ba ko alogodio ochinode nu mo eja je efi o ko na gbe ba chopa ko ni je na agbe no yo ni anu mesa o hira don lololu e wo list ni wo yen ke dignitary se alwena no bie ifasan ewo akegbe iba meni yo bie wa sumoko ni woke ame achon Kenya Ofosu Ochri eje Army Special Operations Brigade ASOB agbenya wonye Mr. Jifagunu CEO Kenya Ghana Digital Center leno di Constituency Secretary Kenya NDC yela dade kotopon ni so gas the first Oyarifa ja seche eke epiafo yen agbene wonye Reverend Father Ebenezer Botry St. Paul's Anglican Church Ordinard MH Ashte St. Paul's Anglican Church Pastor Michael Jani FGCI Osu Branch Mrs. Roberta Macaulay Magdan Group Dr. Joseph Girard Tetenyanyufio ni Ashifi Ashon the first Amanya Mankralo Mark Ofori General Manager Kenya Bethel Logistics Company Limited Agbene Wanye Presiding Member Kenya Lada de Kotopon Municipal Assembly
Honorable Emmanuel Nyakuba. Agbene Municipal Coordinating Director. Municipal Coordinating Director Yebie. Sigfred Kwame Ado. Municipal Coordinating Director. Kiala Dade Kotopon Municipal Assembly. Mr. Henry Asoma. Deputy Director. Ladade Kotopon Municipal Assembly. Godfred New Odre. Transport Manager Kenya Bethel Logistics. Onipai ni yobie ni yodeze no ne. Oba pafa ake keji Agbepa Solomon na selected dignitaries baba koni abeba na cheme mo friend mo ba wa ameseshi koni selected dignitaries abanga majia cheme dani abe yajo ame ni ameba swande so Pasolemo. Ewa laji. Pasolemo kenken no niji lebi no almost wakemba na agbe. So far miniji o observation. E observation kekeji be afine wo fe wo yi gbejiano ni atoye bi eke ha Pasolemo media bi asafo achemeke asafo anyeme agbere task force bi amenchu ni ojugba no efe ni ota ona ni ojugba ni bibi ko fo efi o bana ke afise gbejige no mo ye bo boli ni jipa o dudo mi nu jomo nu no mo fe mo ya ko le ke fi asen e ja ke afise gbejige bi ami ne ja dudo mi nu e ha man ke ma ja cheme camera ku e be no ne hwe keji e be ba chu pa ni ji na agbe no wo sa wo e ke no ni wo to wo ko e mo ne show fe ni e wa gbele fe ha wo. Ni wa yo ne Municipal Chief Executive Kiala Dade Kotopon Municipal Assembly. The Mayor of La Honorable Alfredos ni anyetei eye patronage. Agbene nakano Dr. Daniel Macaulay, Chairman Kiama Gang Group of Companies. Eye woten ye bie. Agbene Mr. Jifa Gunu, Chief Executive Officer Ghana Digital Center. Eye bie. Ena no bi kokumen wo ye bie be ni woni ne hye no watch it no ni ekumen ne hye ke woni ne hye no wo ba cho lo ja ke ena no bi ani eba yo mene ni chumo wo dase amayifa babao aguna da sumo ko ni wo la majia cheme ni wo chi ameta echonye wo la majia cheme ni kakadan eba jalami eba chokpa eke ata la pawelo nchokpa ni kakadan kantan kanibu afo atefo ako kwa kumu aku kata nso bwana kata nso bwana ni kakadan ni nani alagodion Alagodon Kantan kanibuafu ni kakadan Alagodon Ochilodi Yaku kwa kumu aku Babumu akuo kantan kanibuafu ni kakadan ni nani la momola lela ke noko yeboni la kusunchi katamanso bema ni mo yegeye
Kantan Kanibuafo. Kwakumu Akuo. Kataman Sobrema. Ni Kakanan. Pabimu Akuo. Alagodon. Ochilodi. Ni Kakanan. Ni mani. Yani Kasakumo Ulomo Ayape. Ni Ajie Community. Ni Kakadan Kantan Kanibuafo. Kantan Kanibuafo. Kwakumu Akuo. Kataman Sobrema. Ni Kakadan Pabimu Akuo. Alagodon. Chilodi. Nubu mani. Eka kome femo eko ne femo kenye miswomo. Eko ne femo kenye miswomo. Nyani mesa aka anu efomo wa e betene anu me anye afodon. Jo fo wanyo fo anu. Onyo fo. Obanyo fo anu eno chemi ye geche no wanyo fo anu. Yo yankwe. Okay. Nyani mesa te ona Dani Mabi was here. Kasha ni gabi amini chama ko. Nyemi nu Jeff. Ke okwa pejano to ya ke boni mene nichuno epele miniji o observation. Yo nyemi nu bibi efi akeshin kaji obote mami ni okwe mo femo nake afine pasalemone efe sotoko ni wafe wonna ye biya shikamomi bajano nato wakashida ba majacheme wakashida ba ni kakadan wakashida ba onukwa efe ni heyomi shi waliaka bekabe ne efe wankaseni ni badu wafe ne efe one wahia wayaka wasafile chake mo soto ba beko ni eba hani wayahie fe neke be ye jame no nwe masumoni mambi fe ali akeshin taji asolepan atape mokomokokra akawenu eja akeshi waya na no bi ye oprawulu e pampan ni amba krekeshi ni amede abawo cheme akokon ro mokokra akachie ni ameha bo aminfe pacha shi angna megbe ni amenya ameba nga cheme efi akeke wo fe na kan ba ni bule akashi ye woni fe mo eja aka ni fe mo ne ekashi ye adafitwa soto apramanu ni akwa wo ye bie papa na ekeshon abrochi gbefe akwe ye media house soto titire ye rastream ke script ni ameto gbejano mami mfe mo fe mo kra ena hegbe ni amenkwe ye giant screens ni akamomoshi bona fe ni mambi anye amenwu amena no ni ya no ye bie ne wo solemoji aka waseko opeje ba gbelegbe ni bia ne achake bona fe ni ke wabatashi hefimo akaba e wonye mi bibi bejano to ele atole jogba ni yo yake wasa agbo chake Minu Jeff kache Dani minto ma bibo no koko sini wa yu anu to ne Dr. Kofi Ano Edu ni eji Chief Executive Officer Kenya Bethel Logistics eba be wo ye bie enye Minu Jeff mi bie ko ake Omo planning committee nya isamo ne e start kokura na mojumo ni damonyese yo be planning committee e ton boni nchoyin yue momo wo nya wo papa honorable Rita na Odole Sowa ni leji mlawo penyo ke han la dade kotopon ke agbenele no deputy minister ke han chieftaincy religious affairs ke local government leji moni ekwani ewula committee efe ni wonane ni moni piale ni chumonemi ji wonye na ofamota ocheje ni leji no ya manye ye jase akuchuemi ameji meni ameha wo efe menene yo amebadon ni oyo ne la paula no ye jala mi olo ni kakadan atefu akọ Kwakumu Aku Kataman Sobrema
babumu akuo alogodon ni kakadan ni mo fe kan kalibafo e ka bi afenjo to na bi beka bi ni kakadan ke anya ba ni kanyajo na kan ni kakadan kan kalibafo atofu akọ kwakumu akuo kataman so bema ni kakadan babumu akuo alogodon chirede nuba mani number one gentleman number mani osesrajima kataman so bema alogodon ochinode ni kakadan kan kanibuafu number mani number mani yakuo akuo kataman so bema ni kakadan babumu akuo alogodon ochinode ni kakadan kan kanibuafo number mani number one gentleman legend number one gentleman afine ejo asonto alomi ejo afine le etokun ajoba kesha ne gabi amini chairman ko honorable George Komiete omo planning committee chairman mini ka fi ko ni kakadan ke ejo ebana agbe niani mesa amlakuwe mini wako ame afine ame efefe wa ni amelawa ni amelala na amelafe fe ko chose moyemi ni akewon yue mini jino no ko ame wa ha mi ayeko ke pasolomo ni amesoli ameha okpleje oboloma wo ajo amefin Kecho gbajano toni no wonda mofo mo shagbene akuche anadalo ni obi efe wonda amefenshi ko nupa ni obi efe wonda amefenshi ni kakadan eke ejo ebanagbe ehye na ede no na yo mo wulomo ni mo anete abi ebe ba chopan ni ka ni na sakumo wulomo numo bene efio kalo ni eba choepa afine ne menji was sponsors Chief Bibi was sponsors ele ifana akpa e won ka igba maabo no tonu skobe ija ka fe ejuno awo tomi yo nyiminu Jeff ake boji wolo se malo se kwelo madugu ake wo sponsors Miss Mono we no kofio ye amehi ohawo was sponsors wana Mike akomi nkwen ke nche company e ka we no kofio ye amehi okay wabia etesan anawe domojala nkeji egbena waba chu na kan ni chumo anawe numo anete abi na yo no ulomo Achopa ya bladiami. Eke won ya yeso. Awo bi mesan. Egblale. Awo bi mesan gblale. Eke richo. Ke owo awa ye kokome. Ke nyeme kokome. Anewe. Numo anete abi. Na yo no ulomo echopa ya bladiam nyimi ni Jeff afine mi chumo te
ona gbajano to ete ke gbachin ke ni bi efe nyami bibi ni nkebo yu one kaji oyajela mami hefehe echi ni chwake afiyeli ejema ne enwo ha mo femu mambi enya hejoban ni wo yu one James Prince ni mamoshie abuahi ni akwana ni yano bi chuchuko e ka ba na ne mahe po boni wo efi wo bi anmene ni wona ne ko ehin no kokra femu chimene ye je ni brofo ejo ke agbene wo nyeme right stream ke script bi agbejeno to hewo mene wona screen se mamo he baba o ni akwe ni femu na kan no adafitwa aku ikokome ni yo ma na emiye ekome hu kafo ame plamano ni akwaye jenkoji ejo efe ye gbachiye wonyeme bomode njogba shi bepi ke woke awole choji egbe he sanji meni sumo na mefio ni afio na gbe han wo hemo ke iri ji ake wase agbo ke ehyeneke be ba ye mlai ni chemeke ba foshie no ni ameha na kan akona wo ameke chuni ni efe ajo shikomeko mada wo asafo acheme ashi na kan no mada municipal gas nije assembly ashi ke agbene wo is that for development trust ni ake amefe amewa chu task force ni chumo wo yemi lolo wo gbekona ni kashi wo ba ya file wota na ba mu na won chu kashi abagbena ni no fe no efe omanye e won yemi bibi ti akashi ya jamegbefa no fe no etelejogba shi no komeji akashi mempile akashi ke afe ne kenu chumone to mo media bejanoto ka agbene lole mi ntamo keni biye sani ayan ba register won chone ke egbene no ni wana mele ake wose ke wo ba ya file ame benke committee ye maja cheme akoyashi bona feni ame ba ngma megbe ke hani wonu chumo efemle o ehan wo anewe numo anetiabi numo anetiabi anewe echokwa ya bladiam Mosumoko ni macho igbene no ni omowa planning committee members mochi ametenko wonda ameshibaba oke ha nichumo ni ametune omowa planning committee members honorable George Komiete chairman ni Raphael Mensah vice chairman Theodore Ajete Aje secretary Jeffrey Adokwetete assistant secretary Edward George Kote Nikwe treasurer Michael ni Ayikwe Mensah organizer Charles Aja Johnson member Alhaji Ahmed Salim ni Anu Mensah Sowa member Kenneth Ahinakwa member ni Ashitolenu member Prince Seth ni Lai Aje member Suzy Adasai member ke Nyeninu Franklin Akposowa member Omo planning committee members ene wonda ameshibaba oke ha nibi ni amechu eha wo agbene Obasumoko ni wo majacheme ni yo bie wochi ameta echonye eko ni wa yuane ni Obedai Adai the fourth Lamankalo eba Jalami eba abajo ena agbejo wo majacheme ni yo bie ne Israel Highness ni Obedai Adai the fourth Lamankalo Israel Highness ni Ajeko Ofe the fourth La Spite Israel Highness ni Yamodin the second La Akwashonche Israel Highness ni Kote Amli the fourth Klana Akuchoche Israel Highness ni Yamina Ba ni Aje Aswa Owemi the second Abawe Akuchoche Professor ni Ablade Glover council member ni Amin Tete acting Laman Ochame Abene ni Obedai Adai Jalami ni Obedai Adai the fourth Lamankalo
Nuba ngani e ka ko me fe mo e. E ko me fe mo kemante. E ko me fe mo kemante. E ko me fe mo kemante. Ko nya mi fe bo ni ke mole ko ni. Ko nya mi fe bo ni ke yakele. Ni no eho. Ni wa ya wo yin e ka ko me fe mo e. E ko me fe mo ni wa ya wo yin. Ye nyemi ni Jeff ke wakwade eze no wonake wonye manyeme story ni amerefe fe ojoba mini obaka woye yo tabono yue ka okwe woye manyeme story ni je kuche akoma mi ke majin kokoma no ne ameba pia ni femo ne boni amewula na me fe fe ne wo pe amefe ni wo ke amefe wo yosi ameni me eyose nyefe amekanye iwado akanye fe nyeba chikome kwenye iwado ye ni me kwashie ameyameni amegachoni James Oko Ajie Mensa School Treasurer